He hokinga ki tōna ukaipo, koe nei te āhua mo te korowai o tā Timikara. I tūpono noa atu tētahi o ana uri ki te korowai i tētahi whare taonga i kānata. I te marae o tā ki timu i te wairua, te pōhiri whakatau i āia. He korowai kua tata ki te kotahi rau tau e noho manene ana i whenua kē. Ko te tukinga moe moe mō te whānau, mō te hapu, mō te iwi. Ko tau mai ki te wā kāinga ki tōna ukaipo. It just feels absolutely wonderful that it's finally back where it belongs and that there's something that creates a connection, a very real connection to a totally remarkable man. He korowai nā te rangatira nei no ngā tikahungunu a tā Timikara, he mea takoha ki tētahi whānau Pākehā i kānata, mo te nui o tā rātou tauwhiro i āia. E whakapaitia ana he mea takoha i te tau ko tahimano i warau te kaumā ono. He taonga i tūpono noa atu e toi i tētahi whare taonga i te tau ko tahimano i warau i wa te kau. It had arrived just 1 hour before me. And when we started to unroll it, I saw only about 10 inches, and I thought, oh, this is from Wairoa. And she said, is that spelled W-A-I? And I said, yes, yes. And she said, oh, it was a James Carroll. Hei kai tō rangapū a tā Timikara i te tau ko tahimano warurau warutekau mā whitu, i te taima ko ia te Premier whakakapi, no ōna uri te Waimarie. They can actually see something tangible that connects them to that man. And I think it's absolutely wonderful that the kākahu is a korowai type because the hokoka represent tupuna. So each of those represents so many remarkable people who give strength to the people of today. Ka noho te korowai ki te kōputinga taonga o te wairua, hei miharotanga, hei whātorotanga atu anō, mā ōna uri. Anzac Pikia, Te Karere.